Phansi. Olo sisi. Kunjani? Yaphila kunjani mntasekhaya? Yaphila na. Ngaphansi bengicela ilove back. Ntoni leyo sisi? Ngicela sibuyelane. Wo, sibuyelane. Ayibo kanti kwakwenze njani ngokuya wangilahla? Aloku baphansi wawungaphangeli. Ngoku nenze njani mntasekhaya? Umthetho wakhona ufuna imali okanye ufuna uthando emadodeni. Ke mntasekhaya kanimele ngixakekile. Baphansi, ngempela. Akandiyeke mani wena mani. Busy kanjani? Mntasekhaya. Phansi siyasiluka inozithazi yamlandela uthembele ngehlela 24/7 umakhale sephambili njenge-ambulance. Uye umfoka boss uchichi umdanti umyeni undosela uqhishila ngothishu ubuye sanse ngcobo kwandini intibane lamhlaba uthe thalala. Kwamhlaba unenge ehlaza. Uphuza khona qalazile phakathi nawo. Hey! Yemadoda nhlakene nento. Kanti lizifikele eKapa. Bajola nalomntana hayi. Wanilahla ngenzi kangani. Ndaphangela wabuya umntana wathi hayi bengicela uveke intoni ngani futhi ngaqala ukubona ngiklahla ongasebenzi kongoku right ngoku nemali yasebenza ngicela sibuyelane ngithi uthanda indaba imali kanti hayi sizihamba sendifumene omnye ngokuthanda lethu ngalo ndifumene liqinile angeke ungene hamba nalo love back yakho uphindele back ngoba ndisazi izilungezo intoni uback. The face to face, ngabe usekhona mntakwethu. Hayi ngishaphe kapha ngoku. Lapha kwa-chatting ethembela studio. Uthi andihamba ne-original. Original yampondo. Chatting ke lo. Uyakhuphuka ebhesini. Ye-chatting intoni ngathi? Khuphuka mfondini. Hayi. Ngezana ncede. Ukhona phaya emabhekini. Uyabheka mntana. Ngizana ncede ungasele yewini. Engcobo ngumkhaya lo. Yamba nami.